terusan dulu ladan datang hendamu wis tumeken kalbu baper pacar pindah saka pinaksa sang pisan hancawan pangasta
Matur sebaduun. Tempatan kedua tuan rumah diantaranya Pak Supri kali semut, Cak Neton kali semut dipun dan gigi pengundang utama bergabung terima tamu. Di antaranya ada Cak Nalirian kali semut, ada Mas Cinto Abandi kali semut, Kang Carik Sutopo kali semut sebagai calon pada hari Minggu Kliwon di bulan Rasul Nanggap Tayub. Bergabung Cak Solikin Aris Dawan Lor, Pak Kampung Sus kali semut, Cak Sultan Samsul Dadapan telah sudah tampil di pagelaran. Jaipongan salajengipun kula aturaken dumateng pasukan terima tamu. Yang bagian dangdut diantaranya ada Cak Samsul Arifin kali semut, Selamat Pak Randy kali semut, Cak Marsam kali semut, Bapak Imam kali semut, Cak Suyet kali semut, ada Pak Rohim kali semut, Mas Junaidi kali semut, Cak Usman kali semut, Cak Sulaiman kali semut. Mengko dangdut berat tak ada apa. Karena tidak bergoyang-goyang. Yo ding-dingani Rizky Wijaya. Yo Mas Samsul Arifin, Cak Selamat Randy, Cak Marsam, Bapak Imam, Cak Suyet, Bapak Rohim, Cak Junaidi, Cak Usman, Cak Sulaiman, monggo mriki Jaipongan gendingipun kersa panjenengan, monggo